Ur zel war lizer ke laouis plan. Ge Caroline Trouillet. Ur blesso vez e kroget gant ur fet de roan ne ventieus plan dre hi liher kelaouang adre ur radio e radio boa ar an dro hag radio yeu aral hag eus skign penaos ur un eskemman e branek hag egal hag un izobedi kompanioun er vat Juliette Cabasso Roger a bremañ nizoni a hode un nebodad mizieu ge Caroline Trouillet zo kazetenerez a ken ur zerez ur media en klask Caroline Urweroar, nizoni staliad e rostren e studio RKB avet en rolang liher kelaouang splan maden traugenor. Matrenoa, oui, a bloez mata. Boia ble amator ave mon eura a feuson kabidan a chetu juste roi ur bleneue i commence peut-être au sentiment de Caroline azivou de yerets plan penozea de gontagne de dut. Ma de voir commence à matre a bloez gant ners a galon car skoazel voras mombet e pa da houlsat dastumaran. Brocus e beden dut. Ja, gant toch de kan anter kan €1000 bet dastumet. Nezen ya nizolawen a trougarikat. Hag ur chouet. J'en dit. A ze la kar an nom da gaz da ben en klasko brau e dovil roa hunchen, roas. Evita, a bleada. A roing ar a kalon neuve a bout goulediz chemen a dut. Da vilpen bar nujon a zo hachi med ur sapre blead e bed a bet splan ur seurt prant a dev kompliket proceseu klasket de vout kaset en despet d'ur fet e ma be gouniet an trao pe war i ma be de en ur mod i ma splan tremenet e biou pe gurwe a fer yaou justice fin trao el se a ouz a dur yaou ben ur seurt i eus bed konzet fall aziar redak, aziar skipayat splan, aziar kazetenerez kazetenerion splan, getud zo, a jo ave même livet gevier, aziar ur labour vekaset genor, aziar ou intereseu, aziar ou feuson de labourade, ur méthode, enfin ur bochat trao zo bet quoi. Penos peus bevet pe peus nem denez hag en trao, Caroline. Ja, skipayat quoi. Ja, ma sen c'est dropez roar veze hala roar vezet pa ve kresket ur media a sezo pez de slaridium an avocat Claire iue ya bizo so kustumet d'an draze gant ur media oel mais er meme skouls ni ur sentiment devait créer ce qu'est mieux brut splend ar brut vat quoi quand brut d'un média sérieux ça que goudé pez obelad gant mal de calon président d'un département penarbet il a été splend zo ne que de un média d'Isal, mais un blog d'extrême droite, c'est tu d'extrême gauche, hein? D'extrême gauche, blog d'extrême gauche. Bah poésie c'est important de l'arrêt juste ni à labour gazetenerienne à mieux possible un drasé ou juste tentative d'intimidation à décribilisation surtout axo malheureusement un tom classique ve chilawet tué ar gevierze liamet gant media ouel pe tud el gant ur skel broadel neuzen ya mais pa vet duelet pe ur skoaz el bras hag zo beraj telet gant splon bon ze ra ners ze ra vat ze ra ners c'est tu quoi ur sapre kumunier zo ar brin quoi Digoram d'avoir de rubriquennement et compagnonnaire Caroline Trouillet, dame d'ober an aoudedger que d'un anvede yazim yenye, perag orbe de interesset geton etis plan. Pesplan. Ja man, enizo en ur prontat krabali evit an dilanek gout e tikier a poenek en ehel gant an droiad. Ah ya, a piwe nazim yenye neuze.
tu dresse ar goulenn m'en bet ivez es plan. Bet an bet e Brecht komzet mam gotan a kantud el, a diskleri an ra stour ma enep un dissurantez, en sécurité. Avait fait au Congrenain à Carterio Priorec, quartier prioritaire, et ker a hul eol evel plantanezen pe kerourien. Et maro a reng en dilen de gou ker e Brest. Un ban ara war e kanta ou Facebook, bout a enep an incivisme digio de degres e brezonek, a felezias en arelerez distrujlerhiu a vi strol. Evitant eret kastizain kren dut arat traumez lezen a rein ar moud abolis en tiker. Un ban ara idra war e gant Facebook ar messaer, sanjeta en ora ar messer, le berger. En agenda médiathèque zo getan, mon ora carterio poblek den filma evit diskouez en an et unan pe gantudel, vidéo you a den bepret da memestra. Ishtar you first trist, an ezidireuz idi taget gantud délinquant. Ar un drone virtue de vogur un drase. Non en ora, men eus netra war ar c'hevre de geechio, a rezenou a rat trao gant un dud carterio poblek bemde, un dud ilabourat war raktreso a wenus. Un tomi caricatural en duden hem diskouez da vout ur sort justicer tadelour. Et dovil tri war hugen, ou ebet an brouget getan Vincent Lapierre et Carter Pontanezen, les vézonnaires deus un tudio pelan et un se kroget gantan i vicher ar zamblez gant Alain Soral. Traoal neus gret gant tudenou un tudio pelan war internet. Muior zo de len meus udvad me fotor bout doré orpen bacher tui ar lerien splan.org. Dem de chomi brecht I compagnon nervat Caroline Trouillet ken urzirez a kazetenerez ur media en klask splan abet douere ketan un tameu d'astumet abet d'or I lihir kelaoueng splan. Dem de grogen geder strolatud o de stag de re o idiragen davarn café de la plage. Broa de lour e Brecht, setu ar pez bet huchet gotin. Taget deus ur bentud en ur mod feulz bras. Tavarn a café de la plage zo an avet evit bout henep faskour. Daoustag e ouier piue un dagerion neuze. Naouden suspet zo bet arzet a dalret in dan evest da c'hwezek a viskerzu e vel me bet an bornet gant un telegram. Un dra boutin zo kenetrezo. Easily hint deus ar stroladik hooliganet section ouest, I voda lot de supporterien club mel-droit ar stad brestois. Deus un tidio pelan feulse maint. Adren dan dagadense zo koz deus ur strolad el, talion Brest I hanno. I vout fromet e ar stroladman e Brest. A muor ar c'helom kotandor en an born gant street press. Mais moyen zo len hiror ar ou lerien Caroline splan.org. A kablus e bedan avet deus aver chatal ave boube saotre d'ur ster tromorgan e pa de nan de ville de war nugen. Hag en ozoez, I kaver inon a brassan desaverion vor bro France, ser ar nugen 1000 pen mor kilevardon ur ble ur seurt. Ya telo kastiz gant gourzez zo bet divizet roin gant lesvarn Brest. An avezet e gantan ar gol ekologal. A ben un nao a vis roever e vo goudiet pimen neus koustet ar saotra d'urze. A traoù brav c'hoarvez ur seurt ar or meziaou hag per ur c'heller len ewe du ave geus plan hag ur usamant nios traoù brav c'hoarvez el oberereria ur strolat drag queens les joyeux de l'arrêt a dizo jibe laket ar len ur penat en bandet geus street press. Ya en ora laket ar sevenadur drag da vout en ur mod poblek a digord an nol. Mon a dit dati a ben sevaliamao etre ar rumadao e pal an abaden. Moyen zo len hiror neus un ar liher kelaoueng splan dre veil pe mandet ar street press. Aneuze, dumpelor, idan gwask uerkan labourer douar dei de manifestang d'un henneg avizen arwen neus un ar mispase des Châteaubourg e ben nullet sinadur ur sage, brastres, terkan a meran un deur e ila duilen. A enep grons un teuliad moyen dutse, peze pal ur sage gwarezang deur diazad ur ster guilen laretam chiror, Caroline. Ya, berzia implij prodiou I herbicide maïs en takadou bresk da lavarede ouspen
pen un dregant deus un diazat dourière et un dalr brassant. Lizer zo be kaset d'ar prefet gant pen ou bras en agro-industriez. En born hand e vision prez da gas en telianman dirak ar justice, a balamour ma zeur skoil bras meurbet evito. Hag abit achim geder rubriken dastumet d'or, dame de gonz hag ur roche blanche ror djen e douarnenez. Ur penat zo bet embornet ar basta hag gunta penaos e faute d'un département at prenang ur ler zo impliet que degadeu adut. Ya, emiz even ve annonset ur vant aux enchères de la rede ur kouers diouz a c'hesk deus a lermont. Un interconden veva eno dija en ur mod automeret. A ba we pemzek ple eve gret wardro a l'air gant ar gavredigez le sens de la vis. Ep aotrin a titre. Meur a zavadur zo evit beva kousket labourat hag obert ateliero a bepsert. Ne fot a ket un dut bout skarzet. Non haouzet int evit rachtela ar gant da breni a l'air d'or 100 000 € de skavet. Ur sort, met ur per zo yeus ur actrice ge département pen ar bet en deus budgeté de nat prenang de un anter million d'euros et tu rien né pem 50 000 € avec distrujang ur savaduriev hag adaouzang ur l'air. Ya, knig an randar tchet dalen ar penad war basta vit kout iror. Anisoni Atao et compagnonnaire Caroline Trouillet, Kenur Zierez, Akazetenerez, Esplan, Dame de Gonz, une tamuch bromant hag Nathan Desevelmor, Avelvour, Reus Euzo War, Avelvour, neus daouzeg 1000 pen morennan, ende a hiriv. Ya, sonj peus en ora. Emiz gwere d'or vil do war ugen, mam kontet honor di war ben pe sur mod, doue prefet penabet rechat asten an intantse. Gant ar strolat gevredigejou, stopon l'extension da velvor, oe bet nagenet en astanse. Goulnera iri ar strolat da nulad avat a da viken skrid en ban ar prefet. A goz de berag vehe nulet ur skrid en banse. An liam zo etre a risk lo yer edel war an treiz naou ar gwask ar skula de gau hanvoe elze pondaj. Seti a pez vet duelet gant analezao ar kaliten dour en drezen tal kichen en ain penfoul war gomun landun veue. Neuzen risk zo eve fet dirumet trezen landun ve de smat da zivastus e rankadur zavet gant er stad. Peduer evezot radiarioù dal armat ou arni, ep ma vefe an avezet en orin anei. Hervé pez zo skrivet penat en ur penat de Souest France. A se zo koz ebe douget klem gant ar strolat stopon l'extension. Ar klem war fet e vije belaket en arvar bue ar yeret en dud. Men e dachi un aferio barnere hel an ze. Kaset un doue Philippe Bizien pam ezel hag ur strolet en ebourion en eborezet dirag ar justice, ar zigare, modoue ingalet traktau ar bargvatre hen penfoul, e pa denan deuvil tri ar nugen oe, neus un traktau en eb asten idachen, vehe gwalvru de rer revezon. Ar gojen de glem Philippe Bizien oe meur a tersadur gweid gant kondiciono limitre, hag an ra resis, zo digustum en afermont. A perz doaret a lehel, correspondant local, en telegram er processeresman, le procès. Klevet e bet en denze iwe gant an archarian, hag a drugare di benat oebe an avezet are laket din dan an sel. Mon Hervé Elodie ertu, que zo be a terset gant plan, a zo ezel neid skuzul broadel doaret a rien lehel ar mediao, CNCLP, e ber kanjou etis koez plan pegen diazur e statut doaret a rien lehel ar mediao. Ya, da la rede statut de correspondant el be meneget genor tu chanteut. Anisoni ge Caroline Trouillet hag penaos hag ur media en klask splan d'ar voudeu ur c'hoarvez ar drodor. Meuzut vrat, dam de derel ur seul ar un nebedri. Ya en ora krogom gant an orian, gant Denis Vani a Jérémy Spirglas vo kininget o an klas di war ben artificial out en nadao.
Emgav zo den hugen a vis Genver en UBS en amphithéâtre Massiac de Ehernos hag un dolgren zo de zonne da zier istoer ur mezieb. Dus un adlodena betek ar leuzio kompnen mat, gant Ines Leo an olwen weiler. Dolgren a vo eti ar revredigezio e roehen da 6 hunter noz. Hag e pro kemperle, skignaden un teul film Un monde enragé, Le temps d'Angela Duval, ge Patrick Padro hag un diaporama sevenet ge Félix a Nicole Le Garec zo ar ur stern. Diwaban an adlodena a bloavechou 1994 Ar zinet abut a vo kaset daven gant Pierre-Yves Bulto a Nicole Le Garec. A daoust hag vos plan e festival longueur d'onde ur bleman i brecht. Ya aviton dolgren difen emrenerez ar mediao quand Vincent a Olivier Legrain skrivanieren al lever sauver l'information de l'emprise des milliardaires. Ah oui, anzen, Caroline. Ya mi vo i konzain quand Vincent Olivier Legrain diwa ban ar temse animé de vo an abaden gant Julie Leloir Geoffroy gezo ezel deus plan nui. Emgav neuzen de c'hwer ur medkart goudemern roartz. Hag ur sapretroiad vo groet ge skipaiad splan ur zuhunia de mank vo vid jueled ar l'air brocht roean kemperle hag un orian vo vid jueled e djin adoe. Ya partout. Ya vit forum so ki a lehel ar morbihan un dolgrun a vo diwar ben frankis emrenerez a lieseurt da arrelaoui. Adare. Meur ave diadizal hazo, splan en ouzouez, gant Raphaël Baldos, Peter Vechman. Stun arrivet i pen liher ke la oan splan, i compagnioner Caroline Trouillet kazetenerez a kenurzirez ur media en klask. A pegure e pen komans ur ble de vilc'hwer ar nugen, dam de l'ardur Geroitch, a fet eteu ma karot. Ramavo de rar ur media yev ur gonz, dizalr frank hag ur vonnet dendro etik a goneust, a vid rar anehe, ez ifen ur duer de gelawang, ur bopl mestre hag un endro yar. Un drabenek de ouspennen, Caroline. Ba, memes mo devitar en ora hag bloavez leun a galant ners hag espérance, car niveau affaire bras anei. Pas d'er bloavez mo. A bloavez mata. Ble amator ave. Nous am mediaiev el splan ve arantawet guden dut gunarmi marse chilawereze da chilawerion. Tal vo duze kenderel de assureng ur bet demokratel a ne droket istoer ur gevrediger d'ur scénario a liv gevier, tcheret de viled l'erien splan ar internet vi had kavei rar ur labour, kaset de ben ibran e gagi galek, rar an enklaskav hag ur penadeuv a bep sort. Joedor Caroline. Joedor Nora.